za ih se gubi, škola, mediji, sve je to tako normalno. Svi vole da ali čuvajte taj jezik, govorite po domaći, a ljudi ne znaju, djeca ne znaju, se doma govori već. I pa Rab je zanimljiv po tomu što je Rab jedan od otoka kad je najviše mišanoga stanovništva, mišanih brakova, pa su djeca mišana, pa onda jedan govori ovako. Nas se ne uči jer djeca ne gledaju školu, pa Meja nima vremena, zabavi se sa djecom da bi ih učila govoriti po domaći i normalno da djeca govoru samo onako kako učuju školu. Televizija načini sve novine, čitanje, sve to, a dosta djeca čitaju. Djeca nimaju vremena, domaći govore isto tako ili po sali ili bilo čak, tamo kad je lauraju isto govoru književno ili prema tomu, kako kad je. Pa mislim da bi bilo dobro kad bi u školi malo, barem jedan put naše temano imali 1 uru domaćeg jezika. Da se djeca uči, to je ovako jako slabo, ništa, ovako gubit će se to za, sada se već ne govori sigurno 80% riči, kad smo mi prije dupera.